Oh, ni tengah lap cakra. Jangan salah faham ni bukan lap pinggan. Biasanya kalau kita dah habis baling, biasanya akan tanah, akan berair kan. Ada air-air dekat rumput, so kita lap lah. Saya start daripada umur saya 13 tahun. Daripada form 1 lah. Basically sebab cakra masa sekolah menengah je baru ada. Macam mana saya boleh main cakra ni? Sebab basically cikgu lah. Sebab cikgu kan teman-teman sekolah dulu memang dia suruh lah. Macam cuba mana-mana acara olahraga kan. Lepas tu cuba tak jadi. Pergi lari tak jadi, pergi lompat tak jadi. Long distance tak jadi. Last main je lah balingan. Sebab waktu tu badan kecil. Sekali baling, okey. So sampai sekarang lah. Kalau ikutkan memang minat sukan lain lah kan. Macam badminton ke, dulu suka main netball lah, handball lah kan. Tapi bila throughout dah besar, cikgu suruh fokuskan acara balingan je. Adalah mainlah lembing sikit dulu, tapi bila lama-lama kita sendiri yang boleh fikir, oh cakra ni sebenarnya satu tak ramai pesaing sangat. Lepas tu boleh fikir balik, lebih baik fokus satu tapi boleh pergi jauh daripada banyak tapi tercicir. Macam tu. Satu, semestinya kita akan rasa lapar tu sudah pastilah semua kan. Lapar, haus. Tapi alhamdulillah coach saya, dia sangat memahami dan dia hanya reservekan training kami cuma malam je. Siang tu waktu berehat ataupun mungkin nak buat kerja lain ke kan. And then ini bagi saya lah, saya tak rasa satu halangan yang besar. Sebab daripada dulu pun memang kita orang dah training macam ni, which is bulan puasa confirm siang tak ada, malam je. Tapi cabaran dia adalah waktu tidur. Waktu tidur memang akan lari lah. Sebab umpama kita tukar shift, malam bekerja, siang kita bantai tidur. Tak ada masalah. Sebab macam saya cakap sebelum ni, siang adalah waktu saya buat kerja lain selain daripada training. Dan biasanya malam lah, malam training memang akan kena minum banyak. Supaya siang tu tak ada rasa sangat. Sebab biasanya siang tu kita habiskan masa kita untuk berehat. Jadi tak rasa haus sangat. Malam tu memang kita pulun lah, minum air banyak. And then yang pasti sebenarnya kita kena rasa tak kenyang sangat, tak lapar sangat waktu malam. Makan buah selalu, saya banyak makan buah lah basically. And then pagi kalau sahur, pihak ISN, bahagian pemakanan ada nasihat untuk ambil whey protein lah waktu sahur tu, whey protein. And then kita akan rasa kekal kenyang sebenarnya, tenaga lah. Setakat ni yang paling besar saya pernah pergi Asian Track and Field. Waktu tu memang baru dapat buka mata lah, macam uish. Ada yang sizing macam saya tapi boleh baling lagi jauh. Ada yang besar gila, tinggi, tangan besar, perempuan. Waktu baling memang macam lelaki. So waktu tu memang rasa kecil lah. Tapi alhamdulillah pengalaman yang sangat manis. Walaupun waktu tu kondisi saya tak berapa nak dalam keadaan yang bagus, dalam peaking. Tapi satu pengalaman yang manis lah. Sebab kita boleh nampak negara-negara lain main juga. Okey, seperti sedia maklum, ada sebenarnya dua kejohanan besar kalau tak silap saya. Satu Asian Track and Field, Asian Championship dan juga SEA Games. Tapi matlamat saya adalah minimum di SEA Games lah, di SEA Games Thailand. Saya nak sekurang-kurangnya bawa balik medal sebab last time SEA Games saya tak dapat bawa balik medal. Sangat tipis, nombor 4. Jauh ketinggalan beberapa cm je. Dan mungkin kali ni saya nak target sekurang-kurangnya medal apa pun tak kisah, tapi medal lah dan juga PB baru.